pina eo a ke tsore lo mo phahamisa ka efeng. Ene ke pina a batlang go phahamiswa ka yona. A re tlo bina ka matla. Ka matla. Re bina ka matla.
Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ke a le dumedisa ka lebitso la Morwa wa Modimo Jesu Kriste. Thank you for worshiping like this. Ke a leboha ha le binne ka tsela e At tjena. least now you have done it. Jwale le entse ta. This is how we know Akasia. Ke ka mokgwa o re tsebang Akasia ka teng. We worship, we dance for the Lord. Re a rorisa ebile re tantshetsa And we Jehova. enjoy ourselves and glorify our Lord. Re a thaba ha re rorisa Jehova. Let us pray. Ha re rapeleng. Our Lord and Heavenly Father, we want to thank you this morning for this precious time that you have given us to listen to your word, to worship you, and to glorify your name. We thank you for all the items that have been rendered here. We saw the power of God strengthening us and giving us the joy that we need. We thank you for the presence of the Holy Spirit, and we thank you for your presence. You promised us where 2 or 3 gather in my name, you will be amongst them. So we don't even want to invite you because we know you are here. May your presence be felt to each one of us. May our hearts feel and sense you as we minister unto you in Christ Jesus. Amen. Yes, today is a special day. Letsatsi la kajeno ke le bohlokwa haholo. When I came here this morning, Ha ke fihla mona hoseng ha kajeno, I was asking myself, is this the day? ke ne ke ipotsa hore na ke lona letsatsi le. And this day has arrived. Jwale letsatsi lena le se le fihlile. It has been postponed many days and months. Le ile la fetisetswa pele ngata I fela ka once thought it will never dikgwedi. happen. Ke bile ke ne ke nahana hore le ke la etsa. But I knew it will happen. Empa ke a tseba hore e Here tla we etsahala. are today. Ke rona bana tsatsing lena. The message is, Molaetsa o re Taba yaka, which should be your taba, is that we should love Jesus. taba yaka is that you should love Jesus. Amen. The second part, ke ho tsebisa baheso. Kgaolo ya bobedi, it's to let my people know. And this is what I'm going to do, Jwale ke seo ke tlo se etsa hoseng ha to tsatsi. share the word of God. Ho rera lentswe la Modimo. If there is a thing that edifies me and make me happy, is to share the word of God. Ha hona le ntho e nthabisang moyeng, ke ho rera lentswe la Modimo. And today I'm going to preach. Kajeno ke tlo rera. But I'm going to teach. Kajeno ke tlo ruta. I don't want to preach because if I preach, I will never stop. Ha ke batle ho rera hoba ha nka ka rera ha ke no qeta. But if I preach, I know I'm going to cover these points and sit down. Empa ha ke ruta ke a tseba hore ke tlo But be patient finyella with ke me be ke because dula I'll be fatshe. a little bit longer. E bang le mamello le nna hoba ke tlo ba motelelenyana. We're going to share the word of God from Psalm 34 from verse 19. Re tlo bala lentswe la kajeno ho tloha ho dipesaleme kgaolo ya 34 ho tloha temaneng ya 19. Psalm 34 verse 19. Pesaleme ya 34 ho tloha temaneng ya 19. E balea tjenana. Mahlomola a ya lokileng a mangata. Empa Jehova o montsha ho ona kaofela. O boloka masapo a hae kaofela. Ha ho le le leng le robehang. In English, it is written as follows. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He guards all his bones, not one of them is broken. When we read from the top of that psalm, it is indicated that this is the psalm of David. Ha re bala sehlohong sa yona e a hlalosa hore ena ke pesaleme ya Dafita. When he pretended to be insane before Abimelech.
Ha ane a iketsa lehlanya pela Abimeleke. who drove him away and he left. Ya molelekileng a mo siya. We have read a psalm of a man of God. Re badile pesaleme ya monna wa Modimo. This man called David, he was described as a man after God's own heart. Monna enwa Dafita o ne a bolelwa jwalo ka monna ya neng a ratwa ke Jehova. He had good experiences and bad experiences in his life. O ne a na le dintho tse ntle le tse mpe tse mo etsahallang bophelong ba hae. It seems when he wrote this psalm, Ho bonahala hore ha a ne a ngola pesaleme ena, he was trying to summarize all his experiences as a man of God. jwalo ka monna wa Modimo o ne a ngola dintho tse a kopaneng le tsona tseleng ha a tsamaya. When he looked at the history of his life, Ha re sheba bophelo ba hae, when he looked at how he suffered ka mokgwa a neng a hlopheha ka and teng, how God took him out of suffering, ka mokgwa Modimo a mo ntshitseng ho hlopheheng ka he teng, made this conclusion: o ile a etsa qeto ena. many are the afflictions of the righteous. Mahlomola a ba ratang Jehova a mangata. Being righteous does not necessarily mean that we won't come across afflictions. Ho ba ya lokileng ha ho bolele hore o keke wa kopana le mahlomola. Today I want to share with you the impact of afflictions in the Christian's life. Kajeno ke batla ho le rerela ka mahlomola a ba phelang le Kreste. I want us to look from the Old Testament to the New Testament how men and women of God suffered. Ke rata ha re ka sheba testamenteng ya kgale le e ntjha ka mokgwa o barati ba Modimo ba neng ba hlopheha ka teng. And how God responded from their afflictions. Le ka mokgwa o Jehova a arabileng ho tloha mahlomoleng a bona. What are afflictions? Maybe that's the first point that we should look at. Mahlomola ke eng? What are afflictions? Ke eng mahlomola? Here is the answer. Karabo ke ena. Afflictions is a state of pain, Mahlomola ke bohloko. distress, and grief, Ho utlwisa bohloko le ho hlora. misery, Ho se thabe. a cause of mental or bodily pains, Bohloko ba mmele le kelello. maybe sickness, Mohlomong ho kula. something that you feel when you lose your loved one, Ntho e o e utlwang ha o lahlehelwa ke eo o mo ratang. calamity and persecutions, Ho ahlolwa. experience of injustice, Ho ahlolelwa ka ho sa heartbreaks, nepahalang. and death Pelo e bohloko le lefu. that a believer experiences Seo modumedi a kopanang le tsona. because of his or her commitment to God. Ka baka la ho rata Modimo. These are the afflictions. Tsena ke mahlomola. When we suffer all these physical pains, Ha re kopana le bohloko bona. when we suffer all these psychological pains, Ha re kopana le bohloko bona ba when we kelello. suffer injustice Ha re kopana le ho se etsetswe because molao. of our commitment in God, Ka baka la ho rata Modimo. we call these afflictions. Re di bitsa mahlomola. Have you ever come across afflictions? O kile wa kopana le mahlomola na? Many times when we believe in God, Hangata ha re kgolwa ho Modimo. people promise us times of refreshment, the joy and peace all the time. Batho ba re tshepisa thabo, nyakallo le kgotso. This is partly true. Hanyanyana ke nnete. But if we stop there promising the people just peace, love, and joy, we have not answered the whole question. Empa ha re emisa moo re tshepisa batho thabo, kgotso le thabo. It is Ha re like- ba- ha re ba etsetse nnete. It's like a coin. All coins have got two sides. E jwalo ka
ka tšhelete ena ya tshepe di na le makgetlo a mabedi. And when we look at coins, we look from both sides. Ha re sheba tšhelete ena ya tshepe re sheba ka makgetlong a mabedi. The coin of Christian life have got blessings and affliction as well. Tšhelete ena ya bophelo ba bokreste e na le mahlomola le yona. So we need to know and understand all these things. Jwale re tshwanetse re tsebe ebile re utlwisise dintho tsena. The history of the Bible doesn't exclude believers from afflictions. Bibele ha e tlose bakreste ho mahlomola. In this scripture, David, a man after God's own heart, Palong ena Davida yeo a neng a ratwa ke Jehova. after looking at the history of his life, Ha re qeta ho sheba tsa bophelo ba hae, concluded, re a qeta re re. many are the afflictions of the righteous. A qeta a re mahlomola a ba lokileng. I want us to know the different types of affliction. Ke batla re tsebe mefuta e fapaneng How ya many types of mahlomola. afflictions do we have? Mahlomola mefuta ya yona e mekae? There are many, but I just want to give you some few examples of affliction that Christians can suffer from. Mefuta ena ya mahlomola e mengata, empa ke rata re bue ka e mmalwanyana. Why do I want us to know and understand this concept? Hobaneng ke batla hore re utlwisise taba ena. So that when we come across this kind of pains, Hore ha re fihlelwa ke bohloko bona, we should be able to know how to respond or to manage them re tshwanetse re tsebe hore na re sebetsana jwang and le bona. continue with our relationship with God. Re tswele pele ka relationship ya rona le Jehova. There are many people who are rejecting God. Ho na le batho ba bangata ba kgesang When they come across pains or afflictions in their life, ha ba kopana le bohloko kapa mahlomola. in their mind they think God has rejected them or God doesn't listen to them when they pray. Menahanong ya bona ba nahana hore Jehova o ba fetohetse. So they end up withdrawing and going back to the world. Ba qetella ba ikhula ba khutlela lefatsheng. So I want to say to you, Ke batla hore ho wena don't go back to the world. se ka khutlela lefatsheng. Today you are going to be equipped Kajeno o tlo ama so that whenever you come across all these pains, hore ha o fihlelwa ke mahloko ana you should still be focused. o dule o shebile pele. Just tell the person next to you, don't be discouraged. Dula le bua le pela hao. When you come across afflictions, Ha o kopana le mahlomola, it's not because you are weak. ha se hobane ha o matla. It's not because you have committed sin. Ha se hobane o entse sebe. But now let's look at these 5 types of afflictions. Ha re shebe mefuta ena e mehlano ya Number mahlomola. 1, take your pen and write this one. Ya pele nka pene ya hao. You must be able to help ngole. other Christians. O tshwanetse o thuse bakreste This ba is what the bang. Spirit revealed unto me. Ke seo moya o halalelang o mpontshitseng Number 1, sona. we have what we call the jealousy-related afflictions. Ya pele ke e tsamaelanang le lefufa. The jealousy-related affliction. Ke mahlomola a tsamaelanang le lefufa. David, after killing Goliath in Samuel chapter 18, Davida ha qeta ho bolaya women Goliath. started singing and dancing, Basadi ba ile ba bina ba tansa. and in their song there was a Saul had killed his thousands, Pineng tsa bona ba ne ba re Saul and o David had bolaile killed dikete. 10 of thousands. Davida yena o bolaile dikete tse 10. Because of the good work that he had done, Ka baka la mesebetsi e metle eo a neng a e entse. fighting for the whole Israelites when Goliath was standing there, A lwanela ba Israele ha cursing Goliath a eme cursing mane. God and all the Israelites. A roha ka ba Israele le The Jehova. young men stood up and they said, in the name of Jesus Christ, I'm going to kill him. Davida a re ka lebitso la Jesu Kriste ke tlo mmolaya. When his brothers and all them, the soldiers were trembling, the young men went straight and hit him with a stone. Haba ina ba habo ba ne ba mo tsheha, ba tshoha, ba thuthumela. Yena a ya ho lona ledimo lena.
But because of that victory that he had, hobane ka baka la tlholo ena eo a neng a na le instead yona. of King Saul to appreciate the good work that he had done, Morena Saule ho na le hore a thabele seo a se entseng. jealousy developed in his heart. Lefufa la kena pelong ya And hae. he decided to kill the young man. Yaba o tlelwa ke monahano wa ho David had mmolaya. to run for his life Dafita a tshwanela hore a balehe. after Saul missed him with a spear. Ka mora hore morena Saule a mo otle ka He lerumo. slept in bushes and in caves because Saul's soldiers were behind him. O ne a robala mahaheng hoba masole a Saule a ne a le ka mora hae. He suffered many afflictions. O ile a ba le mahlomola a mangata. But by doing good, Empa ka ho etsa in botle. other, he suffered all those pains because he did something good. Le ha a ne a utlwa bohloko boo hobane o ne a etsa botle. Those were these afflictions that David had to suffer. Mahlomola ao a Dafita a ileng a I ba le ona. call this jealousy-related affliction. Ke a bitsa mahlomola a lefufa. Maybe some of you might have come across those challenges. Mohlomong ba lona le teana le After ona doing mathata something ana. good made in your community or in your working place, people started hating you for the good that you have done. Ha le qeta ho etsa botle naheng ya lona batho ba qala ba le hloya ka baka la botle bo. Don't stop doing good. Se ke wa emisa ho etsa The botle. pains that you experience Bohloko bo o bo utlwang are there for you to grow and to empower the other children when time arrives. bo mono ho o hodisa le ho etsa hore o thuse ba bang ba tla hloka thuso. Affliction number 2, Mahlomola a bobedi. faith-related afflictions. Mahlomola a tsamaelanang le tumelo. When you read from Hebrews chapter 11, verse 24 and 25, the Bible says, Bukeng ya Baheberu temaneng ya 24 le 25. Ho tloha kgaolong ya Moses 11, verse 24 and 25. Hebrews 11, 25. Baheberu 11 ho tloha ho 24 ho ya ho 25. We read the following. Re bala re re. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Verse 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a moment. Can we read it in Sotho? In other words, even if you don't read it, the point is, when Moses became old, Ha Moshe a tsofala, when Moses matured spiritually, ha Moshe a tia moyeng. remember, let me just say this so to put the context well. E re ke be ka tsela ena e utlwahalang. Remember when Moses grew up, Hopola ha Moshe a ne he a grew hola. up in the king's palace. O hotse ka hara He was palace ya enjoying morena. life with the Egyptians O ne a phela le Baegepeta. because he was brought up as Pharaoh's son. O hodisitswe jwalo ka mora wa Faro. So he had the privilege of eating well, O ne a ja ha monate, of drinking well, a nwa ha monate, of wearing the best, a apara of hantle, receiving the best a education. fumana thuto e ntle. He was enjoying what we call the best during the time. O ne a ja monakaladi wa bophelo. In today's language, we may say he was a cheese boy, Ka mantswe a matsatsing ana re ba bitsa bo cheese boy. enjoying everything that he wanted. A natefelwa ke ntho e nngwe le e All nngwe a e his needs batlang. were readily available for him. Ditlhoko tsa hae kaofela di ne di But when kopanelwa. he matured spiritually, Empa ha hola kelellong, something changed in his life. ho na le ntho e ileng ya fetoha Because bophelong ba he hae. realized that his people, the Israelites, were servants of the Egyptians.
Hoba o ile a bona hore batho ba hae ba Israel. They were E ne le suffering. makgoba a egepeta. And they were suffering every day. Ba ne ba hlopheha mehla le mehla. As slaves, they didn't do what they wanted. Ha e le makgoba ba ne ba sa kgone ho etsa se ba batlang They ho were se etsa. making breaks for the Egyptians Ba ne ba etsa ditene ba di and doing etsetsa all ba the dirty Egepeta. works for the Egyptians. Ba etsetsa ba Egepeta mesebetsi ena e kgeswang. But when Moses matured, Ha Moshe a tia kelellong. he said to himself, A re ha le mong I may rather suffer afflictions. nkampa ka bona I mahlomola. may rather suffer from hunger and theft with my people Nkampa ka bolawa ke lenyora le tlala le batho ba ka. than to continue enjoying these pleasures or this delicious food with the Egyptians. Ho na le hore ke dule mona ke natefelwe ke bophelo le dijo tsena tse monate. There was a chorus during the old times Ho ne ho na le mmina thoko mehleng ya kgale. that we used to sing. Eo re neng re e bina. I don't know whether today's people remember it. Ha ke tsebe hore batho ba tsatsing lena ba e It is tseba based na. on this scripture that we have just read. E tsamaelana le palo ena ya lentswe la It used to be kajeno. say, I would rather suffer affliction with the children. Ma'am Ruth, can you start that that chorus for us? I would rather suffer affliction with the children of God than to suffer. There it is on the board. Just start it for us. Children of God, than to enjoy pleasure of sin for a moment. I will rather suffer with the children of God than to enjoy the pleasure of for a moment. I can see that you are today's people, you don't know it. Ke a le bona hore le batho ba kajeno ha le tsebe. But there is a message in that. Empa ho na le molaetsa pineng ena. How many of us can say that? Ke ba bakae ba rona ba ka tjhong How jwalo? many of us can stop the advantage that they get through corruptions? Ke ba bakae ba ka emisang molemo o ba o fumanang ka bokgopo? When people encourage you to conduct activities of corruption, Ha batho ba o kgothaletsa hore o be when kgopo. we realize that we are going to benefit, Ha o bona hore o tlo fumana many dintho of us molemo. compromise the truth. Ba bangata ba rona ba beya nnete ka But we morao. can learn from Moses. Empa re ka ithuta ho tswa ho He Moshe. left the palace. O siile He palaisi, left the best a tlohela and dintle. went to align himself with the people of Israel. A lo dula le batho ba And he Israele. lived like a slave. A dula jwalo ka And he lekgoba. experienced all the pains that the A Israelites utlwa were mahloko experiencing ao ba Israele ba neng ba a for utlwa. the sake of his faith in God. Ka baka la tumelo ya hae ho Jehova. This is what we call faith-related affliction. Ena ke e bitswang mahlomola a tsamaelanang le tumelo. He chose hunger, pain, and discomfort O kgethile tlala, bohloko le ho se thabe. for the sake of his faith in Christ. Ka baka la ho tumelo ya hae ho Jehova. Affliction number 3, Ya boraro ya mahlomola. trial or test-related affliction. Mahlomola a tsamaelanang le ho lekwa. Trial or test-related affliction. Mahlomola a tsamaelanang le ho lekwa. In Job chapter 1, verse 8, and Job chapter 1 and chapter 2, Ho Jobo wa pele le wa bobedi. you will read about the affliction that Job suffered. Bona. This man was very